يا ترى مين بيحتفل بولاده كده اخر يوم امتحانات زي كده؟ النهارده هنحتفل مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا على قد ايدينا، بس بجد طلعهم كده من المود. كله امتحانات ورا بعض، امتحانات كده يا نهار ابيض، الواحد بصراحه طلع عينه. عايزه اقول لكم ان انا خدتهم شربتهم عصير، ورحنا جبنا شويه حاجات كده من المقله، جبنا شويه حاجات بسيطه من السوق، واحتفلنا باليوم. بجد كان يوم مش هينسوه. دايما لازم تطلعي ولادك يا ست البنات من المود بتاع المذاكره وبتاع التعب وبتاع تعب الاعصاب. يعني ثالثه اعدادي دي بجد كانت تعب اعصاب بالنسبه لي بشكل كبير جدا. وعايزه اقول لكم ان برضو ادم في سنه 5 كان برضو تعب اعصاب كتير جدا، بس يعني حاجات خفيفه وبسيطه كده، بس بجد بتطلعهم من المود جدا وبتفرحهم جدا جدا. ايه رايكم؟ جبت شويه تسالي كده، حاجات بسيطه كده اهوت، وعملت لهم كوكتيل كده عباره عن بس موز وفراوله وعصير فراوله كده ماشي، وعملت لهم مثلا سحلب، وعملت لهم كده حاجه حلوه. يعني بصوا حاجات سهله وسريعه كده ان شاء الله مش هتكلفك كتير جدا، بس بجد جربي الطريقه دي مع الولاد، يوم ما بيتنسيش. عايزه اقول لكم بجد اقل التكلفه ممكن تطلع لك يوم حلو.